Camarades, Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien, comme mal, les humains, les génies, les animaux et tout ce qui va. Today, the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. It marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Telenews tuwe ikaze ku makuru ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Mu nkuru zacu rero z'uyu munsi tugiye kugaruka kuri Perezida Ibrahim Traoré. Uyu ni umuperezida ukomeje kuvugisha isi muri rusange kubera imbwirwaruhame ze akomeje kugenda ageza ku banyafurika ndetse n'abatuye isi yose muri rusange. Ibrahim Traoré rero turaza kureba isano rye riri hagati ya Muammar Gaddafi nawe wishwe n'abazungu, nawe yagerageje kwicwa. Turagaruka ku mateka muri iki gihugu cya Burkina Faso, tugaruke kuri Thomas Sankara. Aba bose tuze kureba aho bahuriye n'ibibazo by'umugabane wa Afurika. Ese kuki ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bikomeje kumva ko byakomeza kwiyorera Afurika uko bishakiye, nyamara igihe ashatse ko impinduka ntibabyumve neza. Turabasaba rero gukomeza gukora subscribe, umukore like ndetse na share kugira ngo ibiganiro nk'ibi tubategurira bijye bita bibageraho. Ngende Imanira hari Jacques, umwanya reka tubahe ikaze. Tubahaye ikaze kuri Telenews, urubuga rubagezaho amakuru mashya kandi y'umwimerere. Uyu munsi twifuje kubaganiriza kuri Perezida Ibrahim Traoré. Uyu ni umwe mu bayobozi bato muri Afurika ariko wamamaye kubera imbwirwaruhame zikomeye avuga zirimo kubwiza ukuri ibihugu by'Uburayi na Amerika ko ikibigenza ari ubujura bw'umutungo kamere no gukomeza gukoloniza umugabane wa Afurika. Mu bihe rero bitandukanye nyine hagiye havugwa ko yarusimbutse bagiye kumwica, ndetse muri Mata 2025 hageragejwe umugambi wo kumukura ku butegetsi, ariko uyu mugambi uza kuburizwamo. Ibi byose rero nibyo tugiye kuza n'ubundi tugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Ariko nanone reka tubanze tugaruke ku bandi baperezida bayoboye umugabane wa Afurika. Turagaruka cyane ku ijambo ritoya ryavuzwe na Perezida Barack Obama ubwo Muammar Gaddafi yicwaga mu mwaka wa 2011. Bisa nkaho n'ubundi umugabane wa Afurika ugikoronijwe, mu by'ukuri ugikoronijwe. Aha rero mu mwaka wa 2011 iri ni ijambo rya Perezida Obama. Perezida Obama yagize ati, uyu munsi Libya yatangaje urupfu rwa Gaddafi ubwo hari mu mwaka wa 2011. Perezida Obama yavugaga ko bishyize iherezo ku buribwe ibibazo by'abanyafurika na Libya, ko bagiye kumera neza kuko havuyeho ingoma y'igitugu. Uyu ni Perezida Obama mu mwaka wa 2011 ubwo Muammar Gaddafi wayoboraga iki gihugu yaramaze kwitaba Imana. Ahangaha rero icyo twashakaga kuvuga ariko noneho ni ukugaruka kuki Abanyamerika toujours bagenderera umugabane wa Afurika kandi batagamije ibyiza ahubwo bagamije gukuraho abashaka kuzana impinduramatwara cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Turagaruka rero kuri Ibrahim Traoré nawe waje kubashyirwa mu majwi na General Michael Langley. Uyu nguyu ni umunyamerika ubwo yari ari imbere y'abasenateri yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaza kuba yibasira uyu Perezida Ibrahim Traoré wa Burkina Faso, umuperezida muto muri Afurika. Ariko uyu nguyu nawe akagaragaza ko abanyafurika n'ubundi icyo bagomba gukora ari ugushyira hamwe. Imbwirwaruhame rero nk'iyi ngiyi twumvise cyangwa se iyi ngiyi turi kumva iri mu zituma abaperezida cyangwa se ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse na Amerika batumva neza imigabo n'imigambi ya Perezida Ibrahim Traoré. Perezida Ibrahim Traoré rero yigeze kwivugira ngo ushobora kubeshya igice cy'abaturage buri gihe cyangwa ukabeshya abaturage bose buri gihe, ariko ntiwabeshya abaturage bose. Yongeye kuvuga ko intsinzi atari iherezo kandi ngo gutsindwa si urupfu. Bagashoza intambara ni abazitangiza, ahubwo
bagashoza intambara saba zitangiza ahubwo ni abatambamira ukwirinda kwabo. Avuga byinshi ku bategetsi ba Afurika, ashishikariza abaturage ba Afurika kwiteza imbere, anagaragaza ko ubwami buriho, hariho ubwami butatu, hari ubwami bw'ikibi, ubwami bw'icyiza n'ubwami bw'ubucakara. Ahangaha rero Afurika ikaba isa nkaho n'ubundi kiri mu bwami bw'ubucakara. Kapiteni Ibrahim Traoré uyobora Burkina Faso ngira ngo yafashe ubutegetsi kuva mu mwaka wa 2022 ubwo yakoraga ku butegetsi Lieutenant Colonel Paul Henry Sandaogo Damiba. Uyu nguyu rero ibihugu byatangiye kumwamagana ndetse kubera impinduramatwara yazanye ahangaha muri Burkina Faso, hatangiye ko kugaragaza no kumwangisha abaturage ko hari ibyo atari gukora, nyamara abaturage bo bazi ibanga ry'ibyo amaze kugeza kuri iki gihugu cya Burkina Faso mu gihe cy'imyaka isaga 2 amaze ku butegetsi. Hakaba hari impinduka rero zikomeje kugaragara nyine ku butegetsi bwa Ibrahim Traoré. Ari n'iki kintu cyatangiye gutera abazungu ubwoba, ari nacyo kintu cyatangiye gutuma bashaka kumwikuraho, bashaka kumwikiza, ndetse bakasanga ibitekerezo bye bisa neza n'ibyo Muammar Gaddafi yari afite ubwo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika boherezaga ingabo za NATO kujya kugaba ibitero muri Libya. Icyo gihe haterwa ibisasu bisaga 26,000 bavuga ko Gaddafi ari umuperezida uyoboye Libya n'igiturage, ari umuperezida utumva demokarasi, ari umuperezida udaha uburenganzira abaturage b'iki gihugu, mbese wabujije amahwemo abaturage b'igihugu cya Libya. Kuri Ibrahim Traoré nawe bisa nkaho ibyakorewe n'ubundi Gaddafi mu mwaka wa 2011 ari byo bishaka kumukorerwa ubu ngubu, ari nacyo gituma abanyafurika benshi batangiye guhaguruka bamagana abazungu n'amagambo y'abazungu yo kubiba inzangano muri Afurika no kudashaka ko umugabane wa Afurika mu by'ukuri ukomeza gutera imbere. Uyu musirikare rero w'imyaka 37 y'amavuko yagize ati bashaka gukomeza kutubona turi abacakara, ariko iki ni igihe cyo kubereka ko twibohoye. Aya ni amagambo ya Ibrahim Traoré, akaba rero yaraje kubabaza abazungu ku buryo bukomeye. Kapiteni Traoré rero yasubizaga umuyobozi w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe Afurika, ni General Michael Langley, wamwibasiye imbere y'abagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ishinzwe igisirikare. Hari tariki ya 3 Mata 2023 na 2025 ubwo abadepite bavugaga ko umutungo kamere wa Burkina Faso ukomeje gukoreshwa nabi n'abayobozi barimo abo ku mugabane wa Afurika. General Langley yagize ati ndabibona kandi sinabura kubyamagana. Muri Burkina Faso zahabu nyinshi zifashishwa mu kurinda ubutegetsi bwa gisirikari, hari ingero nyinshi. Amagambo ya General Langley yarakaje benshi muri Afurika biganjemo abaharanira ubumwe bw'abanyafurika barimo abanyamuryango b'ishyaka FFR haranira ukwishyira ukizana muri Afurika y'Epfo bayoborwa na Julius Malema. FFR yagaragaje ko Captain Traoré yaharaniye ko zahabu yo muri Burkina Faso yifashishwa mu nyungu z'abaturage kandi ko yagerageje kurwanya igitutu cy'ibihugu bifite amatwara ya gikoroni. Ibiro ni byakomejwe nyine kugenda bigaruka. Tariki ya 21 Mata 2025 Minisitiri w'umutekano muri Burkina Faso Mamadou Sana yatangaje ko abashinzwe ubutasi batahuye umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Captain Traoré wateguwe n'abantu bari muri Cote d'Ivoire. Ari nabyo uyu mugabo yakunze kugaruka avuga ko Afurika itaragera ahantu yigenga mu gihe ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi n'ubundi bigikoresha bamwe mu bayobozi bo ku mugabane wa Afurika kugira ngo barimbure bagenzi babo cyangwa se bakureho ubutegetsi, cyane cyane abaturage banishimiye. Biro bikaba ibibazo nyine byakomeje kugenda bigarukaho. Rero nikashiraho ubutegetsi bwa Captain Traoré bwatangaje ko habujijwemo umugambi wo kumukuraho no guteza imvururu muri Burkina Faso. Muri Nyakanga no mu Gushyingo 2024 bwasohoye amatangazo busobanura ko abakekwa kuwutegura bari gukurikiranwa icyo gihe. Captain Traoré rero afatwa gute abantu umuntu gute? Nubwo General Langley yamushinje gukoresha zahabu ya Burkina Faso ngo
agume ku butegetsi, ibinyamakuru mpuzamahanga byo mu burengerazuba bw'isi bikamwita umunyagitugu, abaturage be kugeza amagingo aya ngaya baramwishimiye. N'ikimenyimenyi ngira ngo imyigaragambyo yabayeho hirya no hino muri bimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika bivuga ko birambiwe ubutegetsi bwo burengerazuba bw'isi, bavuga ko barambiwe abanyamerika bivanga mu mibereho y'abanyafurika, badashaka ko Afurika ikomeza gutera imbere. Ubwo yarahiriraga kuyobora Burkina Faso rero yasezeranije abaturage ko agiye guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba bibangamira umutekano w'igihugu, akubaka igisirikari, urwego rw'ubuvuzi, agateza imbere imibereho y'abaturage n'ibikorwa remezo. Akijya ku butegetsi rero uruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga yarugiriye muri Mali, yakiriwe na Colonel Assimi Goïta. Aba bombi rero hamwe na General Abdurrahman Chiani wa Niger bafatwa nk'ibicibwa muri politiki mpuzamahanga bazira kuyobora ibihugu batatorewe. Traoré rero ikindi cyaje kurakaza abazungu ni uburyo uyu mugabo yaje gufata ibirombe bibiri binini bya zahabu byagenzurwaga n'ibigo byigenga, ahagarika kohereza ku mugabane w'Uburayi amabuye adatunganije, atangira kubakisha uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 150 za zahabu ku mwaka. Ibi rero ntabwo abazungu bari kubyishimira, ntabwo bari kwishimira izi ntambwe z'uyu mugabo, ibikorwa Traoré ari kugenda akorera abaturage muri Burkina Faso. Ntabwo bishimiye uburyo uyu Traoré akunzwe. Nk'ejo bundi Perezida Ibrahim Traoré nyine uyu turi kubabwira mu bihe bitandukanye tuvuga ko bashakaga kumwivugana, hari inkuru yasohotse mu kinyamakuru Pravida cyo muri Burkina Faso igaragaza ko umwe mu barinzi ba Perezida Ibrahim Traoré wahawe amafaranga menshi, icyo gihabwa amafaranga agera kuri miliyoni 5 z'amadolari kugira ngo yivugane uyu mu perezida, ndetse ngo bari bamuhaye n'amabwiriza y'uko aza kumurasa amuturutse inyuma. Ariko urukundo rw'abanyafurika cyangwa se ubu buryo abanyafurika batangiye kwiyumvamo ubumuntu, uyu mugabo umwe mu barinzi w'uyu mugabo yaje kugaragaza ko adakeneye amafaranga kugira ngo amene amaraso y'umuntu, amene amaraso y'inzirakarengane. Anagaragaza ko nubwo yari guhabwa aya mafaranga agahindurirwa ubuzima, n'ubundi nawe byari kurangira apfuye, kandi ku mutima we agahora yishinja ko yahemutse. Ibrahim Traoré rero akomeje kuvugisha amahanga, aravugisha isi yose, aravuga imbwirwaruhame zirimo ko Afurika ikwiye kuba yigenga, ndetse ibi ngibi birarakaza abazungu cyane. Nyuma yaho atumije imashini zikora ubuhinzi, akubaka umudugudu w'icyitegererezo muri Burkina Faso ugomba gutuzwamo abaturage b'abakene, hakabaho impinduka nyinshi, aho yemeje ko nibura buri mwaka azajya yubaka imihanda ireshya na kilometero 5,000 kandi ikozwe neza. Akanga rero imfashanyo z'abazungu, ibi nabyo biri mu bigenda bibabaza, anagaragaza ko izi mfashanyo zituma abanyafurika ubwabo badashobora gukura amaboko mu mifuka ngo bakore. Aganira rero n'urubyiruko ku munsi mpuzamahanga nabyo w'urubyiruko muri Afurika, byongeye kwibutsa urubyiruko ko urubyiruko cyangwa se umugabane wa Afurika muri rusange ufite amahirwe kuko ufite urubyiruko rukiri rutoya. Ibikomeje kubabaza abo ku mugabane w'Uburayi na cyane cyane ko batabyara. Ibrahim Traoré aravuga ati ese abuzukuru bacu, abana bacu umunsi bazatubaza amahirwe twakoresheje kugira ngo umugabane wa Afurika utekane, kugira ngo twiteze imbere, tuzakora iki? Hanga rero akaba ari umugabo ukiri muto ufite imyaka 34, washishikariza nyine urubyiruko gukora cyane, kwiga bagakora kugira ngo barusheho guteza umugabane wa Afurika muri rusange, ndetse bagire n'icyo bahindura mu mibereho y'isi y'abatuye isi muri rusange. Ibrahim Traoré rero utajya uripfana nyine, yakomeje kugenda agaragaza ko nyine nawe afite kugira icyo yahindura amateka cyane cyane ya Afurika, aho rero bamusanishiriza na Gaddafi. nuko Gaddafi nawe wari ufite umugambi wo guhindura sisiteme y'ubukungu bw'isi, by'umwihariko umugabane wa Afurika. Icyo gihe Gaddafi yari afite toni 144 za zahabu ndetse n'andi matoni menshi y'imiringa. Yashakaga gukora ifaranga ryahindura ubukungu bw'isi. Ibi rero bikaba biri mu byo yazize. Uyu mugambi usa nanone n'uwa
Captain Ibrahim Traoré ashaka kuzana cyane cyane muri Afurika, aho avuga ko gukoresha ibihugu byakoronijwe n'Abafaransa bigikoresha amafaranga y'amasefa, bityo bikaba ari ibihugu bihora mu myenda mu gihe byagurijwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, abanyaburayi, abanyamerika, kwishyura bikaba ikibazo. Aha rero agasanga igihe Afurika yashyiraho ifaranga ryayo, cyane cyane ko ibingibi byose ari kubitekereza, abazungu rero bakavuga ko mu gihe yakomeza kuzamura buno bukungu yaba ari kugumura abandi banyafurika basanzwe bakoreshwa, cyangwa se n'abandi baturage ba Afurika noneho bagahumuka bagatangira kugaragaza ko n'ubundi abazungu bibye Afurika cyane, kandi icyo bashaka nyine ari ugukomeza gutuma uyu mugabane wacu ugenda urushaho kuba mubi kandi ukabaho mu buzima bw'abakene. Inshuti bakunzi ba Tele News, aha rero niho dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Reka tubararikire gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubategurira. Amakuru yacu yo nakagaruka, turabasaba gukomeza gukora subscribe, mukore share ndetse na like kugira ngo ibiganiro n'izindi nkuru tubategura bijye bita bibageraho uwo mwanya. Nari Manirari Jacques, bye bye, ciao ciao.